Sangrong Shalin Sanja Jorawa Phailai Village Committee Chongmari te Bidan Sabha Chongmari no tuyai Thuruk Bosongni Lukurok bai kokjab laikha Buskangni Chongmari ni bagai bahaike samurok tanglainai amorok no tuibo salaijakha Hambai sini media person no tini sing Lebasara Ponchayat Phailai Korbuk subdivision ni engai o jago sing tini Uthan Sabha hayakeba awareness program khlaijaka o jago ward number 2 o jago chini butar tongo o jago 972 ta butar o jago Lebasara Ponchayat ni ward number 2 or sing chini minority chini Muslim bai songni boroni area o jago te oino title lokrei so chini Muslim rok chini bai rok ni geseng tini o jaga phaika oro Phailai chini Korbuk division ni block committee ni vice president chini Molita Mohan Tripura te o jaga chini central ni secretary chini Omrito Chakma te oro TWF ni vice president chini Borom Ganangjak te chini central ni secretary chini Borom Ganang Topon Babu borok joton sopaijak ge sing oro satai kalai sing buskang panchayat board no bahike pairnai oboni tino sing philo nokhorka ge philo nokhor mani tui sing nukha je joto jagano strong tongo plus chini o jago je lebasora bisi omo sing kaplai ke number kaplai ke sing painai ni sing o jago sing wansogo pheba tege sungmung ke norok tabuk norok to chopani bagi ongkhor laikya pheba norok ni wansukmung o bisi hai ke ba o jaga rogo bo hai khlai kaplai rok khai tlang mano naidi chini Korbuk subdivision o 30 ta panchayat tongo o 30 ta panchayat sing je khepano sing 24 hayake 25 ta sing bisi tui sing pass khlaina hine wansugo especially sing oro 4 ta bisi tongo continue jotonbari lebachora uttor ekshori te pawangbari o 4 ta jago sing win khaina hine sing clear chini message abai keno nung to saka 30 tan bisingo te kaibri kaibarok paya ngani chance sungui tong ni pheba ablo tamni bagi paya ngani chance sungui tong tabu actually जों सानना थांके abo ang lasobo sajak tongmani obnang te oisa repeat khaifinai abo chini Korbuk division by kisa onek kisa hasalo ke oro जों continue जों thangmaya ni bagai chini leader bai bosong party office जों salakya hain bagai buskango जों 15 दिन hayake 30 दिन 30 दिन waisa hayake 15 दिन waisa ke जों protiti bisi je hasalo जों hamnai hinai जों salaijak ge tabuk जों agami 20 तारिख जों 20 तारिख सिमके सिनि कामनो जों स्टार्ट खाइसनाय स्पेशली जों यु दंनो पुरा कामया फारि रिजाक गे बरक सगां थानाय परे हंके सिनि डिविजन बरक काम खायनान बागै अजागो थांनाय ge pheba a kami amcherogo Bubagra ni bagai je samung khai tongnai he ka ba je great atipral ni bagai sakthari samung khai tongnai rong no social media